siyaphila siyaqoba kusekuseni siyalungiselela umcimbi kaMzukulu uSli asoteti ingane yethu izosijabulisa kakhulu namhlanje Umemulo noMembeso oqhamuka kanjapha siyabonga kakhulu ingane ezenza into enhle siyathemba ukuthi bazoqhubeka-ke kube nomshado kuqhubeke kuya phambili siyambonga uNkulunkulu sizokhipha-ke isitshulu la sakhaya kuzodliwa kamnandi kuzobuswa zokubona into ezokuphuma la hhayi bandla nkosami bazoncimba iminwe baze bafuna ukuphinda ukuthi nje sicela usambonga hayi lo ngephula inyama kuphethe kanjani la kuyahlangana Yeah.